Lasana Mendes yn pasio'n penio'r bel iddo fo ei hun. Mynd efo heibio i O'Neill ac yn dwy nôl unwaith eto a gwaith ardderchog. Mae'n disgyn i Will Evans. Evans creu lle am yr ergyd! Will Evans, pwy arall i 8fed gôl y tymor hwn. Da ni'n agosau at hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Y bala ar y blaen. Diolch i Will Evans, y bala 1, y Dre Newydd dim. Ie, mae'n rhaid i ganmol y gwaith nath Mendes yma'n hyn y fyd oherwydd oedd o mor gorfforol cry. O'Neill yn meddwl, dwi'n mynd i spel yn hawdd. Na, edrych ein, just tricio fo fyna, twyllo fo. Wedyn mae'n codi ben, mae'n ffeindio Will lot i wneud fan hyn. A rhyw ffordd neu gilydd, mae o'n byrfyfyrio'r cyfla iddo fo hun ar ei droed chwith a plannu hi yn gornel. Ti'n gwybod fe, mae McAllister ac Nils Evans yn dallu Dave Jones yn y gol. A dyna pam, mae o'n gosod ti yn isel i fewn i'r gornel bella. Di Dave Jones ddim yn gweld ti o gwbl. Price, lle unwaith eto gan Henry Jones i fesur y croesiad. Mae'n un da. Mae'n disgyn i Tasa honna ar y targed. Fysa wedi gwneud twll yn yr hwyd. Anthony Kay mor agos. A ti gôl gyntaf i'r bala. Mae'n un o'r heina sy'n ar y foli. Mae'n dod i fyny yn hawdd iddo fo. Mae ar ei ffordd lawr a mae honna'n hawdd â chi daro. Ond dydw ddim yn taro'r target. Rushton. McAllister doedd o'n edrych. Bron i Ryan Price. Manteisio. Mendes. At Will Evans. Evans ar y drechwyd. Hwna chi gol! Will Evans! Mi oedd hwnna yn odidog gan Will Evans. Gwych! Nath o gael cip-off bach dros i ysgwydd, mae'r cyffyrddiad cyntaf yn symudiad. Felly mae'n gwynebu'r gol yn sydd wedyn, just i gosod ti ar ei droed chwith ac yn ei crymannu hi fel pwer, fel pasio i fewn i'r gornel bella, ond y cywirdeb a cyfeiriad yn berffaith am gol gan Will. O ffori. Dyma Matty Williams. Williams lle gan Rushton. Williams wedi barhau yr ediad. Gyda Sean Smith. Rushton, creisiad i fynd i'r cyrt, mae Matty Williams wedi sgorio. Gol gynta Matty Williams i'r Dre Newydd. Rushton sy'n cael y croesiad mae gyda, mae'n curo Smith yn hawdd ar ôl Smith cael cyfle i glirio, ond cadw i ben do. Rushton rheoli y foli, pen drosti, pasio i. Neu nes ti ddeud yna'r cyntaf, just neu siwr cysylltiad cywir a anwesu hi mewn i'r gornel. Da ni'n gwybod beth sy'n dod, tafliad hir gan Craig Williams. Mae'n rhydd i Matty Williams yn y cwrt. Venables sydd yn ôl, a Shannon. Wan ta, pêl fer rownd y gornel at Venables. Mae'n gyfle am y gwrth ymosodiad. Mae Roberts yn rhydd i fewn yn y cwrt Cosby. Venables, ydy Venables yn mynd i hun. Y bêl yn sgwar at Leslie! Steve Leslie yn sicrhau y triffwynt yn erbyn i gyn glwb. Y triffwynt i'r bala. Bala tair, y Dre Newydd 1. Wel, efo Dre Newydd yn taflu bob dim i drio gael y gol na oddi wrth y tafliad hir. Y bala'n gwrth o mosod, Venables yn just cymryd y pwysau oddi wrth pawb yn rhedag efo'r bel, codi ben tam o'r rhedag, hynna y pwynt pwysig. Wedyn, mae o'n ffendio Leslie sy'n agor siap i gorff, i agor y gol i'w hun, ond mae'n ffendio y ffordd heibio Dave Jones yn y gol. Yeah, I thought we were absolutely outstanding first half, and you know, I thought we should have gone in better scoreline than what we did. Went in at 2-0, and then I thought they got off lightly. First half, we totally dominated the game. Ramsey hasn't had a save to make in the game, apart from the shot late on, which we should have cleared. Poor defending by us, and then it makes the last few minutes a bit hectic. But we've absolutely dominated the game. You know, it's such a one-sided game, and really pleased with the performance. It got a bit scrappy in the second half. The pitch was quite crispy and stuff, so the ball was skidding off and stuff with the frost. But you know, we're got to be happy with that. Newtown are a difficult team to play against, but you know, proud of the lads for the domination that they've done tonight. You know, overall in terms of chances created on both sides, I don't think neither goalkeepers had a lot to do.
but they've just showed their clinical edge. And look, the first goal and definitely the second goal are fantastic strikes, and you've got to hold your hands up to that. But I felt we've acquitted ourselves really well, like I said, and just a little bit pleased with the performance. It's obviously disappointed with the result. Will, congratulations, 2 brilliant goals, especially the second one. Took them well, to be fair. I mean, it took me about 25-30 minutes to get into the game. And then luckily that first one, I think it's gone through a couple of pairs of legs and it's gone in. Second one, I'd like to say I've seen him off his line a little bit, but I've just tried to make a good connection and thankfully it's gone in.